Nabon sabin pakai Yesu Krista min hisistinel manghin kahin lim kinowin pathin thu ta a khang tu khom dingin deisa na nabon sabin kahin pewin pathin thu a holim thin dinga dam na pha inei je ovin ayo hing pau le hlat dampu pakai Yesu Krista min kahin thangwa in a he tunia ithupi dingowa kahin dei chu kahin hlen do chu nang le ke in thitha sanga iti ho hlagau phalo leise na tam ta leng ho hi min za chum chum min ko jeng jong lew hen ahung kon do na le abul alam kai pi pu pen ta chu diabol a hi je in hi chi hlagau phalo ho ikidin te pi na dingowa le ama hon eisu boilo na dingowa le uteng le ama hon ita asan naw ei cho no lo na dingowa chu I tabanga amahola a kona kiven dingham ti thupi lamsang hiding ahin amasa penin eidowa satan ahilowa ahile asol cha ho thihlamin za chom choma I het ho hi hlagau gama na tong ahi je uwa hi amaho tektik le amaho duha hi nang le kehin I het lo zi a hi eisu boy je ngwa na gelem Bible chun ipi asayam Korinthot ni na bungni chang som lekha na chun solcha polin korin mi te hi nga chun ei hon wang satan duha lung thim I hai pu ve a hi lo le lung thim chu I hai jo a hi poi anati na hi chukil le FSC bungup chang som lekha chu I ve na a hi le diabol lung thim gilo hilahin sa paulma tactic scheme akitin to ogon diabol lung thim to ogon tin cheng masanga chuna din zo theina dingin pathin galvon cheng si chun kevonin ti in FSC ho bung mi te na til kho kinin ata asan na a achapa Timothy le kha na thot na chun ninunung ni teng le thilung hlung ding dan hlagau thieng in aphun do thu Timothy thot khat na bungli chang khat na ibe na hi le ninung lam le mi kim khat ta asan na a ko na pul hlading a hi atin azi asay na achun hlagau ho mi su lam vai na duha a atha diu zi in le thila ho tu hila alung lut ding zi ovin anadin etilaya hlagau ho mi su lam vai na duha ati hi deceiving spirit ay lowal khep hla na hlagau ho atin hlagau chu amin asay dapon al hlagau phalo duha tu teng le thila ho tu hil atikinin doctrines of the demons atin ei ho het them thedinga chun thilla ho doctrine ahin mancha diuze in atin thilla ho doctrine to hlagau su lamwai na duha chu tuni a ikichu ding cho he ngai lut johon thot khatna bungni changsom legu ma chun hiti hin ein khai khomtan jmt lewa noya umcheng se chu ta salam ngai chat midday chat hin lai ki mo wa choi hi cheng se hi pa a hung kon hi pon wa noya hung kon do a hi anati in hi cha hin satan duha mi him te hlep hla na dinga aman cha chu at material a chun thil tam ta leisi thil seiding umjeng nan te hi jeng zong le aduha a policy a hin man cha ji chu hi chi cheng thum hin ain khai khom ji in hi chu khat khana echilaya breakdown I bolding ahin Bible chang to ki thu in I bon chawin pathin thu ngai khomoi ti we abasa penin ta salam ngai chat sa pawa chun lust of the flesh atin ta salam ngai chat ti to ta sangai chat ti thu cheng hi ga ngai jenga chun ke bang hi le kilom ta jeng a hi wangin iman dan dung zuya ako do le alam do lam ke banglo a hi ti he thim diu no pa umin ta sangai chat ai lo le ta samamo ho chu ne le don sil le sen in le lo dam the na dinga lo le aya ke vit kol ai lo le lung thim dam na emotional lam dam na mi him le mi him ki gui zok mat na relationship ai lo le society level a ki vai po na ho zo se hi ta samamo chun a hom so ke jin a hi jeng zong le Bible in asay na kam chenga hin ta salam ngai chat ati hi las ti in sa paulama chun anale do in hi chi chun ngai chat na
phalo ti aseina ai lo le ngai cha na di lo ngai cha na thieng lo seina a aman he he che ngai cha na phalo chu chon sit na le thin lo na lamma ei ga do sa thei ta salap ta sa a ko na ngai cha na hung kon ho seina a hin a thang pi in ne le don chu ta sama mo ta jeng ne lo don lova koima thei lo hi jeng zong le mi in lop na sapawa gluttony chu a hin ngai chat na phalo chu ahung so do tieng le ne le donong chu lop na a hi tieng le thil phalo a hin hi bang chun ne le don thil ho ta sa in amamo khel lama ne ham gadon ham hi chu a ko na nop sa na le kham na dinga gaman cha a ta san a hin ngai chat normal ta zenga hin na dinga angai chat hel lama mi he min addiction a hin nei tieng le hi chu thin lo na le chon sit na a ta salam ngai cha na chu hung pang ji a he ta sanop sa na dinga thasit na phalo chule thazon na ato ding lom ta phata a tong lowa kile ma nop sa na hol na zong chu ta sangai chat na phalo chun abon cha a hop su ke a hi hitobang chun numei pasal ki ngai na phalo numei le pasal ki mamo dinga pathianin asim hi jeng zong le mamo na chu ta salam ngai cha na pathianin asim hel lama hung kila do ting le ta salam ngai cha na phalo las chun a hum hitan numei le numei ki ngai pasal le pasal ki ngai cha na phalo lung han na a mi su nat na mi hot na hong kun na mi to ke gal na dinga kimang lung han ding hin la constructive hilo aphalama ga do na ding hilo bible lama konin ga ve kit leven satan duha aga thu dan ta sangai cha hin man cha dan chu eden ho na evi a la ya chun satanin gul mangin ana hlemin ti thu heaven hechila ya hin ni se a anamuzingin a hin la ne dinga vit phana ana vit ngai lo chu satanin evi ta sangai cha na ahung so san na dinga aga hlep na pa chun bible chun genesis bungthum changu ibena a hi le hi chun evin aven a hi le ne dingin pa aphle jengin a hin ti ta chu hi chu ta sangai chat phalo hung ki patna chu a hi Israel te chungchang thu in ga ve ki te leven numbers min bu bungsom le bungkhat changli changu tu teng le changsom tum le changkhat changsom tum le changli evena hi le gam thip a hin da sa zowa chun Israel te chun mana a hin ni khop pan tawin a hi le ai gupta gam sunga nga ho changmai ho don kho ho lo thul til nei ho le sa a hin ngai cha tawin Mose le pathian chunga le aron chunga chun aphunwin alung hlai mo hle jeng tawin a hi ti thu akimon he pathianin asap lai angai cha dung zu zuwa anapi na achun alung hlai zo ta powin ama ho achun lop na du chat na ahung pen tan hidi chun agam luyu wa ai gupta gam ngai na lung thim a hin sin sa tan a he pathianin vamim pon ina ko na nikhat lampi chana gam hla ale tola ko na at san lam tong ni a sanga kisetim zenga chun tui khang le na ko na hung nung hui ho mang cha chunin ain thlo lut sa tan Israel cha te chun kilo ovin lop ta zenga chun anevin hin la pathian alung han je a chun gam na hi se ahung hlungin mi tam ta athi kholo ove ti thu akimoin a he pakai do ma bol na dinga ta sangai chat na phalo chun pathian phat thei bo na chu I malowa ana chan sa ji uwa chu tabang chu achungwa hlung a hi ti thu akimoin ani na achun midday chat atin lust of the eyes atin
mit dei chat na kiti chu mit na ithil mu ho ngai chat na phalo hung kon do sa ho seina hi hi chu mi thil dei chat mi thil o chat na phalo nei le go thu a in nei hel lama mi thil gangai chat na ganei pap na lung thim polama mu theya lan hoi nom na le mi mu a apha le alo pi hi nom na ki chei pa thet thut nop na ho mi mit ladinga ki chei nom na ho leise thil mu thei ho ngai chat na le dei chat na phalo ho abona seina in mit dei chat chu akimangin a he hi chu mit na mu thei na a ko na eima ho a ngai chat na hin pin do sa hin la inei pha hilo inei lo jong le kho lo inei dinga poimo pen ta jing pathianin ei siam dola poimo jong hide lo hin la ta sa le hlagaw lama phat chum pi ding lom ta jeng jong hide lo ho ka ngai chat na chu gamwit na ga dei chat na pa chu mit dei chat na he hechi mit dei chat na chu satanin I tabanga mi him te hlep na aman cha ham ti ga ve killer hen satan chun leisit hausat na apa hoi na athunei na wa noi min than na le lo hlin na thil dei ta le mit la ta jeng het thading in TV a advertisement lo pi ta ho iPhone ho apan na ding le aman cha theina ding hede lo aiwanga amu a adeya min a choi lai amu a dei chat na ji a nei lo sa poimo ta jeng le kul ta jeng cho a man cha sa nga amit dei chat na pan a hip ji a iPhone ki cho mai jong mi tam ta ki ding ta san a he hito bang ho chu ga nei ji a ki pa na cham kim nei jeng ta ding le lung hlai na kim ei ga sim pi jeng theina dinga ngai to na chu satan chun ei hin thlep hla na hin man cha ji a hi a kon chun midang to ei ma ki te ka na lung thim hung ping do ji a ama ho nei bang le ama hon asil le achen bang nei nom na lung thim hung pinga a hi na bang hi nom na ei nei sa ovintin hi chun nei pap na tuteng le mi nei ga thang thip na le mi thil ga o cha na lama ei kai lu jiwin a hi Bible thulama ko na evi satanin hi che tektik manga ana hlep dan chu Genesis bung thum changup iga avina hele eden ho na chun evi chun sel pahet na thinga chu pathianin ane alo helding a hi tia a khap chu a het a hi hi che thinga adang nidanga jong anavet jing anamu jing chu satanin ama a mit dei chat na a hin kai thopi a aga recommend ta pha na chun avet ki na hi le vit nom a tan a hin ti do ta chu hi chu hong ki pat na he chun mit dei chat na a hin kai tho ta ji a chun hi che mi na aga avit na vit nom le dei chat na lung put chu chun pathin thu na sa lova su hil na chun a hin zui pai jeng ana hin he che mit dei chat na a Bible chang kila ta jenga he no Samuel le kabuni na bungsom le khat chang ni le chang li isima hi le galai ta in David chu a in chunga leng ina ko na chun a ni hla lama chun aga ki hui hlan aga da le a hi le nu mei khat ki silai agamun ati so Bible chun amit na agamu lai ta chu asajin amel hoi hle jeng ngin a hi ti kisuna he echun David chun gala kona nu mei khat kisil mel hoi ta jing aga amuna pa chu mit dei chat na chun Betsebi to zon na ahin hluna hi amani zon na je a chu a in nei pu uria jong chu a hin tha kholo a hi chi mit dei chat na a kona ta sangai cha na hung peng le chon siet na hung pi thing pa chun David lengam a in sung tu teng thisan so na ha ta jeng an hlun ngin hi ti thu Bible akimun a he
heti ta lo zeng in ipakai pau pakai Jesu Krista jong chu Matthew bungli lang isima hi le hilaya evi an hlep le teng le David te ho an hlep banga chun midday chat na mang cha chun Satan chun pakai Jesu Krista jong chu an hlep thu akimu na hi chatawang ma chun Satan chun pakai Jesu jong chu mol sang vu ma konin wa noi lo pi na le hausat na wa noi lengam ho anabit sa in hi chu midday chat na tik tik duha chu ahin man cha ti na hen hi chin hin la pakai Jesu chun thunei na le lal na le lo pi na chu pathin thu a ko na bo hunga det ji a hi ti a he ji a chun pha chom chakhat Satanin aga avit sa lo pi na ho chu pakai Jesun adei lo ji a chun pathin thu Bible a kisune ti in Satan chu ana encountering ana confronting it is chun Satan chu ana no zama hi ti thu akimoin a hi athum na le apoi mo ta jeng le mi tam ta thu na chu hin lai ki mo over choi sa paulama pride of life ti hen hin lai ki mo over choi na ki ti hin thu nei na te lal na ho lo pi no na ho mi him te pa cha de na ho he a ko na chu kilit sa na lung thim hung kon ji a nei le thil le thu nei na manga kiso of nom na lung thim hung ping do a ham hoi tho na le eima chang kiwa choi na ho hiti ho zo se chu hin lai ki mo wa choi chon sit hung ga do na chu he Satanin iti aman cha em ti ga ve ki leven Satan chun agu chan e hung til se jiwin ilung thim ngai tu na wa hin kam cheng hun ne jin pa chat na ho chai at na ho lo pi na ho le lo hlin na ho chu nang le ke ki ham bol na ji le thil bol the na ji le sei the na ji ham hoi na le phat na ji ham hausat na le nei phat na ji ham a pathina kon a hi poi hiti ho zo se ja pathin panglowa mi him na changa nang man na ki bol do a hin nang chun a credit na ki la ding mo hi ti a e til se ji a he mi to kite ka ama ho sangin ka hoi zoi ama ho sangin ka bol phajoi ama ho sangin ka thim zoi ai lowale hi je chun pa cha na zo se ji ke ma hi changding lom ka hi ti zo mangcha hin Satan chun hin lai ki mo wa choi tek tik mang hin mi atil se jin hi chun pathina ki tu lut nom na lung thim chu ei pai do sa jin kilit sa anale hoi tho na lamin ei le e akikipa cha ji in hitia chun ilung gela tabanga pa cha na chu kinip na akine ji in he Satanin pathin ado na wana kido na ahung uma chu hichi Satan kilit sa na lung thim pride ati chun hichi ji a chu pathin to ki cham theilo ajenem ti le Satan chun a hoi na le alo pi na le teng le akisim mel hoi na le athil bol the na ho chu pathina ko na hilowa aman achanga akik lam do le ama ahung pot banga akigel je a chu asim pa pathin anado kha hin idi chu Satan tektik ama a hin na aduha chu tuni chan gaya mi him te hlepna a aman cha jing chu a hin Bible a konin ga ve sunzom kit le hen evi in eden ho na gul to anakinil anaki ho na chun eden hon sunga evi henga chun gul chun hitin ana sayem na ne ni hlon le natmit lam hlon ki kevin tin pathin to na ba hlona thil pha thil se hetheya no mu hlon ding a hi tia aga se pe chun evi ngai cha na chu hong so sang jeng a he chu tia chi in aga ne ya pathin to bang aga hi nom na chun ama chu pride hong ta chu kilit sa na chu tia chu pathin thu chu anapal ke ai ta na he chu ti lovin zong lengpa Nebuchadnezzar kam cheng hi ga ngai ki le hen Daniel bungli chang som thum lam isima hi le lengpa Nebuchadnezzar chun hitin asajen hiche Babylon lopi ta jeng keiman
kataha na kasa do leng in sung mi te chen na ding le kalal lo pi min than na dinga kabol do chu hilo ham ati ka ati so kai chu hitia leng pan hoi tho na thu asei ho chu asei chai su masanga chun wana konin o khat honging ngalin vo leng pa na leng gam hi nakila pi hi ta hin ti pai jeng chu pathian in aga hota na kili sa na lungthim hi a ko na chun leng pa na bukat nazar chu achi na ho mi hi na het na ho le lo pi ki sa na ho zo se chu su mol phawa hong uma gam sa banga kum sagi gam mang la ana uma pathian chu van le leya thunei le pathian chu hat chung nung a hi ti a hin gel do masang se chu mi gol banga ana kha he teng le turun tha lama ega abet ki na hi le leng Herod Agrippa khatna sol cha ho na to bung som le bung ni chang som ni le ni isima hi le leng pa chu leng lo pi na po na chun hong ki wonin alal to na a ko na chun thu a hin seitan a hi le mi pi leng pa thu sei anangai ho chun ipi seita avem hi che hi pathin osu a hi mi him osu hi poi ativin in la Herod chu kilit sa be se jeng in tin pathin choi at na pi nom lo ze achun hi che pet ta chun van til chun a hin dengin lungin anen a thipai tai ti kimu a he heti ta lo jeng in nong pakai Jesu Krista ni somli jan somli anaga ngol zowa gam thip gama hong kon hong po do achun satanin pathin thu hin mang chain sam number som chang som le chang khat le chang som le chang ni thu a van til te chun ami thing te aven ding le kisuna lo helinga pakain aven sa ding thu kisut na chu pakai Jesu Krista hlepla nan hin mang chain pathin thu sa mang cha chun pathin chu patep dingin Jesu chu anoin pathin thil bol theina le thupi sa mang cha a Jesu ama le ama pathin chapa hi ji a akichoi sa na ding le ho in kim vel lung le khopi sunga mi pi tam ta ho mit mu a paka Jesu Krista kisuna lo hila ho in ting vu ma ko na ga chop sa ding ho le mi pin hin choi a ding le mi pin a hin pa cha ding chu dei chat na lung thim kiwa choi na pa chu paka Jesu ani ding ham ti a chu satanin a hin man cha hin a hi wangin paka Jesu chu ke chi hlep na chun ana hlapo na hi ye chun personal gain a hi lawa le min than na eima lap na eima chang se sum mu na ding le eima chang se ki choi a ding le lo pi de na ji a pathin thu hi jeng jong le pathina ko na hung hlung thagaw lam thil bol theina thu phon do theina thilano do theina dam lo su dam theina hian lang pathin tu sei them na hian lang pathin tu het na hi jeng jong le pathin min lam jing tho ai wanga a motive chu a bol do na lung tup pa chu ama personal lo pin le min than na dinga hi nge ya hi le hi chu hin lai ki mo wa choi ai lo wa le pride of life ki ti chun a hom hi ji a chu pathin san thei dol hi lo ding ti na he hi cheng tek tik thum ho hi hlep hla na du ha thila ho thu hil ai lo wa le doctrine of the demons ai lo le deceiving spirit hon tu ni chan ke ya ila owa thagaw phalo tam ta satan man cha hon tu ni chana mi him te chunga aman cha jing cho hin pakai Jesu Krista chunga na mang cha win hiti chun evi chunga le bible a example iga sei ho zo se yong chu hi cheng thum hi anaman cha jing he it is satan doctrine ta salam ngai chat midday chat hin lai ki mo owa choi hi chimi him ta sa a cheng se hi satan chun aman cha ji a se le phahet na mi hemin anei hi asu bo pi ji a ya chu satan hin koi ma cha force ngai pon patheni nong koi ma cha force ngai poi ani ni hlona hin mi hem thlep thla na mang cha a satan chun pui mang ago in pathin chun athuta amang cha in ama ngai ludingin mi hem te hi eizol zobin a hi ya chun ta asana kona pulsa na dingin
ha ta zengin humpi gil kelin koi kawal hlum theidem ti a ki sen za zeng banga chun ikim velova hin mel ma pa hin ei chan jeng hi ti pitel le khathot lama enamu win hi chuti hi chun Jacob lam chun ipi ene sejem mi chun ama lungai cha dung zuya thil phalo agel chu hungpi thlingzi a nawvop banga anavop chu a hungpi thlin teng le hi chu chon se hung so zia hin pathianin koi macha chon se mangin a hle mangai poi ati chu hi je achun satan thlagaw ho hi mi him te chunga anop noma thil abol the hi lo pi chu mi him ten ama ngai cha dol ta sa dangai cha mi dei cha hin lai ke mo wa choi ama lung thim put le duha dung zu ya chu satan duha mang cha a chu a hin su to ji a mi him hi lam vai ding le thunei na a chu a hin ki tu lu sa ji a pathin ado sa ji hi ti hi kichen ta jengin bible akimu na hi achai na dingin paka Yesu Christan ko hile pakai edi chan kapa gama lu loading van gama lu loading hi ti thu anasayin ahin la ama ho chungwin tin pakai na mina ti thla ka no do pakai na mina mi ka su dam pakai na mina thu ka sei ati ding o hi chuti ya chun hlagaw thil bol ho zo se ta san hi win hlagaw chu khul tu tadi win 80 lo now chu hi ya chun pakai min lam ho zo se chu pakai Jesu Christan nang ho migilo ho ka he phapu ve ati ding hi tam ta wa noi le si na ding a hin zong tan a hi chuti hi je achun satan duha hi athu ma zengin vet sit le mi ten apom thei lo ding le mi ten aga avitna hi chewang satan a hi ga ati jeng thei na dinga chun satan chun thil bol hi ve ta hi chun korin mi te he nga chun wa sol cha banga hungji a hi wa sol cha chu thing ta jeng i vetna le ta san zo jeng i vetna hi le lungdam zo jeng ta banga mi him hip thei ding pena a hoi a pha ho zo se aman cha satan chun mi him te a hlep ji a hin hi je chun satan duha chu i he no hi je achun hi chi duha a thalo ding a chun pathin thuta ding de dingin i bon chawin i ga ki dei sa ki no to ki hlonin tu ni ai che episode hi he chana hin kan chai nomin pathin tu isim isei do akitil ko naw che i bon cha ding win pathinin phathe bo pi taw hen amen ka ki pa e